محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita barusan membagikan takjil dari Mitra Makassar yang merupakan salah satu program dari MCTG Mitra Makassar. Kebetulan hari ini PIC dari unit logistik yang akan membagikan takjil kepada seluruh pengguna jalan yang berada di Jalan Balai Kota ini, depan kantor Mitra Makassar tempatnya. Semoga kegiatan ini bisa membuat berkah buat seluruh karyawan Mitra Makassar dan juga bagi seluruh orang yang melakukan ibadah puasa. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang terlibat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.